Lempethu le engiyibekela ixhaphozi lomhudo leli engilibekela umsonwenja uzibiza ngomxolisi kaVictor uThuvi wenja. Lenja lena ithi mayingazi ukuthi izothini kuTikTok ivele ithatha isithombe sami isibeke kulobuso bayo obunensila ebese izokhuluma ngegama lami. Wena mxolisi kaThuvi ngikuficela kuTikTok usumdala ngo2022 i-account yakho ayikhuli ukhuzana akakwazi akazi ukhuzane wapost ivideo yakho ngoba umsunwenja nje ukhuzani akayipost imsuno. Mina ukhuzani usengiposte kaningi iBlue Nation ayikurecognize wena ukuba iyakurecognize ngabe iyakufollowa ngoba iaccount yakhe indala kodwa ayikhuli iwumdadavu nje ihleli ndawonye awuhlanganisile ngisho 40k wama followers. Le account le ngikhuluma kuyo manje intsha sha ngicreate last year ngo2024 I think ngabo May June mangithenga ifone entsha nga create le account last year uyabona. Kodwa le account yami I think ina 160,000 followers icela kuthi iyohlanganisa u200,000 followers. I-account ka last year June mangaphosisi June mangena uMay but we were approaching the middle of the year. Inkulu ngilandelwa ama Blue Nation mina likho iBlue Nation elingangifollow alikho kwayi wena uyangifollowa msonwenja alikho iBlue Nation mina elingangifollow ngoba iaccount yami mina iyamphusha ukhuzani imisa phezulu. Mina ngafika mina la ku TikTok emhlabeni weBlue Nation kwezwakala ukufika kwami. Ukhuzani abalandeli bakaKhuzani ababesaba ukuba ukuvoice out ukuba abalandeli babo bendlamlenze babesaba ukuvela. Makufika thina inkunzimalanga omakhanya kuvela ngisho intombi namhlanje zigqoka umfaniswana ziyakhuluma uzibona idlala ingoma kaKhuzani wonke umuntu uphumela obala manje ukuthi umlandeli kaKhuzani ngenxa yokuthi ngafika mina kwezwakala ngalwa nezitha ezazilwa noKhuzani ngazikhomba ufokof wawuphi wena. Athe ama Blue Nation mayibona ukuthi ngiyasebenza egameni lendlamlenze angifollow ama Blue Nation ingakho iaccount yami igcwele iqhuma kanjena nje ama followers wawukuphi wena. Umthandeni lo osumkhulumela wena ukhulumela umthandeni kodwa wena uthi umlandeli kaKhuzani kodwa ngapha unukisa uTikTok ngamasimbo omlomo ukhulumela umthandeni uthi mina ngicekela igama likaMthandeni phansi. Uyazi ukuthi umthandeni ungithanda kanjani wena sihlama. Uyazi ukuthi uNtuntsula uyakujabulela ukutalajwa yimina wena msonwenja ngoba uNtuntsula into yokuqala nje uyab-identify ubunsizwa ngoba naye uyinsizwa. Lobutabane bakho isitabane silizumba lesi oyiso wenanja uNtuntsula ngeke akujabulele ukukhulunyelwa nguwe msonwenja. Tuntsula ungithanda kabi mina ngiyawathola mina ama messages umthandeni exoxa nabantu ngegama lami ethakasela ukumtalabha kwami. Wena msonwenja shut up awukazi uphushe umuntu wena waphusheka. Mina baningi ngaba amaciko kaMaskandi lana engisebenzisa igama lami lika Max ukuthi ngiwaphushe angene ebantwini even ngisho o DJ Hlo ngiyabaphusha mina bangene ebantwini bangene emabhinceni babuye bazobonga o DJ Hlo ukuthi ingoma ihamba kahle ezitolo ngenxa yokuthi I am a part and parcel yokuphushwa kwemisebenzi yamaciko
umthandeni mangimtalabha mina ngisuke ngenza igama lakhe libe sematheni, ngisuke ngenza igama lakhe ukuthi liqhubeke li-maintain i-trend. Msunwenja, uyayiva-ke ngoku, uyayiva ngoku. Shit man, suka la, hambe yogeza umlomo, asisendensha xubhe namazinyo lawa zingxavula engathi awukuhlafuna emnqatha. Kade sonwakho isikhove esimayika mina singikhonze kabi, siyakhuluma ngami mina ngiyayithola inkulumo umthandeni ekhuluma ngami encoma ebonga. Umthandeni uyangi-understanda mina, angazi ukuthi ubani ke wena. Ukhuzani iqhawe lami lokuqina, uyabona mina ngendlela engiyibrandi ngayo akufanele ngabe ngisanomuntu engimbiza ngeqhawe lami. Kodwa ukhuzani lento yokuthi ngizibeke kwi-level yokuba i-fan, ngibe nami nginabalandeli bami, kodwa ngiyazehlisa ngoba udumo ukuze ukwazi ukulimaintaina lifuna i-humbleness, lifuna umuntu orecognizer olunye udumo olungaphezulu kolwakhe. Mina ukhuzani, mina kufanele ngabe ngisayibiza ngomlandeli, mina ngiyiqhawe ngokwami, mina nginabalandeli bami abakholelwa kimi. Nginabantu mina ngempela obabhorayo uTikTok mabe ngangibonanga ngenza ivideo. Wena ke uyini wena la kuTikTok, uyini nje? Njoba uyisihlibhi senja nje, uyisidindi sokunyelwa izinja nje, uyini wena? Thina ongizwe emchunu badume nje, ongizwe emchunu basithanda kabi, ongizwe emchunu siyabatalabha kodwa because iyinsizwa. Mina ungizwe emchunu akazi, ungizwe emchunu mina wangizondela ukuthi ngiyamtalapha. Ungizwe emchunu mina ngiye ngenza ulive, wangena ku live izwe libuka. Ngaba nongizwe emchunu mina ku live, ingakho ungizwe emchunu angikaze ngimtalabhela ukuthi wahamba wayohlangana namabutho namakhosi laphana bakhuluma ngegama lami. Akaze ngimtalapha ungizwe emchunu kulonto, ngoba ungizwe emchunu mina naye sinto eyodwa, ngimkhonzile ungikhonzile. Wena ke unamba bani wena, unamba bani wena? Ukhuzani akaze ngikhulume lutho ephambana nokhuzani, akaze ngimtalapha ukhuzani, akaze ngikhulume lutho nje ewungcolisa igama likakhuzani. Ngidlalela nje umdlalo womtalabho nomthandeni futhi in secretly. Mina ngimtalabha live ngoba ngingaphansi kwakhe ngokwezinga, kodwa yena uyakhuluma la ekhuluma khona nabantu engizwana nabo bangitshele, uyabathumela ngisho ukuthi abangitshele umthandeni, ngoba umthandeni insizwa. Yeke ukuba umsunu la ku TikTok uzoxhafuza ukhuluma amasende anenkwashu akho angavuki, msunwenja kusho ifebe zakho ukuthi awavuki. Lezi ezidla insuku oyipheqayo ngomthondo onesiyezi. So yeka ungijwayela amasimba mina, siyinsango mina. Khuzani iqhawe lami, umthandeni iqhawe likaMaskandi engilithandayo, akalona iqhawe lami kodwa uyiqhawe likaMaskandi engilithandayo. Angimtalaphi umuntu engingamthandi mina, umuntu nje engamkhonzila ngimtalaphi, ngoba umsunwenja nje lo muntu akana value ukuthi angaze atalajwe ithina singomakhanya. Mina ngitalapha umuntu one value njengomthandeni, engingamtalaphi ngiyamlandela. Khuzani ke loyo, yeka ukungijwayela kabi wena mxolisi onensila, hamba uyoxubha amazinyo abe nje vake ngoku.